खुलुमजरी Times of Manipur TOMTV की The Morning Talk Raising the Voice मेंग ताबिरिबा खायपुनो को अहान ममक्तदा तराम नोक्सरी ngasi ayukta phongba tongan ba pause singi ahan balai maida kari karamba pauna mapungaina yawbage habadu punna yeminasi ahan bada lamjingba times employees singi biometric attendance mask kunthama thoi forward thingzinkre coronavirus naraba miyoi amata manipur da laitri government section yengsili miyam mipai biganu haiba chief minister n biren gi miyam da piba paujelasna isel express ki mapungai ba pau oire Lilong Higher Secondary Madasagi Exam Center da irang thokpada oza ama yauna mahiro kya sokre hanasingda makhal amatagi thauram pangthok piganu haibagi wafam loinana Manipur gi education system chaire coronavirus tagi hena sathi re haiba pausna Istel Express ki mapung oiba pau oire mathangda irei pak pause da kari karamba pauna mapung ina yawbage haibagi manungda Metric Paikagi Aroiban Numita Lilong Higher Secondary Madrasa da Mahiroi Singna Oza Singda Landaduna Amangata Thon Kreba Pausna Mapungiba Poweri Manipur da Sanglakpa Mioi Lak Ama Hena Saying Tokre Ngasi Fauba COVID-19 positive Oiba Latri Haiba Chimisagi Wafam Question Leak Oikiba Parikasing Amuk Hangadabani Haiba Oki Desam Amasuk Enski Wafam Loinana Gate number 1 da field worker amana mathau tawri haiba pausna irepa ki mapung oiba paw oire mathang da huelan pawgi pawse da kari karamba pawna mapung oina yawbagi haibagi manung da India da coronavirus ki case masing hengalaktuna kontra sukre Manipur da coronavirus ki symptom amata fangdre haiba semester gi wafam asina huelan pawgi mapung oiba paw oire Class 10 exam की क्वेश्चन लीक ओइखी हाइबगी वाथोक अमुक लागले एग्जाम हौदिङै दा MIL सब्जेक्ट की वाहंग से लीक ओइखी हाइबगी पाउ यावरे पलेन ड्रग केस PW अनि क्रॉस एग्जामिनेशन तौखरे हाइबगी वाफम यावरे एग्जाम लोइरब मतुंग द इरांग थोलकपदगी अते अकाय अतोय असो ओपन यावखरे हाइबा पाउसना फेलम पाउगी मपुंग ओइबो पावरी मथंग द लमजिंग टाइम्स कोरोना वायरस बायोमेट्रिक अटेंडेंस सना हनखिद्रे हाइबा पाउसना Mapung eba Poweri Manipur da sanglakpa khudimak travel history yauna safe declaration form in silali haiba pausi yauri Lilong Higher Secondary Madrasa gi exam center da irang thokre saukhatba thawong singna lainga ki quality education thausin da akai ba pire haiba semester gi asawgi wafam asisu yauri atoba paw madana sahi ga sana da school bag puhan ba school sing yengsilabgani haibi wafam su yauri atopa paw mada Bangladesh ki sileta lairiba Manipuri Rajbari ngak sen mai mathok tare haiba ipsa gi wafam hana singda makhal hiram amata da thorom pangthok piganu haiba kairang muslim gi wafam asina lamjing batans ki mapung aiba pawari matangda naron gi thokdam kebin COVID-19 Sandorokana Badaka Lerabadi Indor Myanmar border sil togani khud sokna bada COVID-19 Sandokpa ngamana yausang thaban chong bada miyam sanction bi haiba semester gi appeal asina naron thodangi mapung aiba pawari Metric Paikha loiba numita question leak oikre school thugaiba oza aso open nangkibagi thawdo CM na condemn tawkre habagi wafam yauri atopa paw amadana valid authorization yaudana rehab Center Salairambada MSRC na angakpa pokre habagi wafam Rajbhavan da coronavirus ki matang da awareness pangthokre school sing da awareness pangthokna ba SRD minister khangal le haba pawsna naron thawdagi mapung haba pawari matang da formafam India da COVID-19 gi case masing kuntra sure lengang na mangzong na monitoring torga lagli miam na henjina mi paibingano haba semester gi wafam asisu chap manana phongna phongi pawse de yauri Manipur gi MLA singi tolob Lupa lak ani makai yaure habagi pausisu mapung eba pauri nirbaya case mass kunda farsi torgani habagi wafam parika center da irang thokre gari kya thugai khreba pausna phona phangi mapung eba pauri mathang da sanali pau MLA minister singi thagi tolop double hingakre lawmaker singi thagi tolop lupa lak amaga lising kuntra oiramodo hausna lupa lak ani ga lising yankai oiragani haba pausna sanali pa ki mapung eba pauri atopa pau amadana Manipur da mioi lak amaga lising kun gamato hena COVID-19 gi screening tawkhre khud chokna biganu pulap punsin biranu haiba semester gi wafam mapung eba pawari mahiroi tanthok lobagi wahog da miyam hupsin na oza phokre ba pawsna sanai pa ki mapung eba pawari aroi bada sanalai pa COVID-19 yadiba makai miyam pundana bo hana bi haiba semester gi wafam chap manana sanai pa sangai express su phongle MLA amagi thagi tolop asi lupa lak ani ga lising yang kai yaure haiba pa sisu sangai express te yauri MIL gi question leak oire haiba desang gi wafam
लिलोंग एग्जाम लोरगा इरांग होरपदगी असोपन नंख्रे है पाउसिना सांगाई एक्सप्रेस की मपुंग पाउरी ngasi ayukta phongba tonga tonga pause sing asigi marui ba pausing amadi atai atopa pau khargi matang da khana nei na bugda mak aikoi studio da lengsin dona lebiri ba si thagi se phong sanatong ki editor oibiri ba manindra konsamni tamu amuk ta tram noksari tamu ngasigi tonga tonga pause sing je akoina hangkana yengmo tamda corona virus ki case si india da masing hena yamsilakpagi pausi gi manung sana state asida chu yamna section thorang lokatpagi wafam si miyamna yari makai koigi pakhat pasi mi pai bi bato bi gnu sakar asina koigi lobham thokpa section thorang sing locally highway wafam gi chimista gi wafam si tamo maruina koi pause sing de yauri atopa paw madana ngarang loisan khiba class 10 gi examination da koigi mil gi subject si question leak oi habagi wafam mokal de sam ga koigi aims kana puklak pi wafam leiri atopa amadana tamo loibanu misida lilong higher secondary gi madrasa da irang thokpagi ozafu gi wafam mayam yauri adubo tonga tonga pause sing asigi maroi pausing gi marakta ahan bada tamo coronavirus si koi state asida di husu pawgi di positive obi wafam di leitri habigi posi like adubo case kharadi thagre case train thoigumba thagre tara je koi negative oi habigi paw leiri ani di laktre habi paw su leiri adubo se minister na ngarang miyam da thamiba message si tamo akoina kamaina yengba ya aduga masi akoina makata na section thorang si lokhatpagi tangai fadaba leyena khali kai thamingi taw corona virus ki si tangai fadaba section thorang ni tangai fadaba dudi masana leitam ni adu manipur gumbada di akogi kari hai tare yam sieng na hayabada manipur gumbagi yumlei kairi mi singi civic sense watpa leiriba lambi khuding fun amot akai na thanma mafam sida di aina ningjariba chingu khoyum lai hai tare ne akogi hindu gi da ga study ba hai tar study ba jingdu thajar ga ningja da na leiba na tana upai leite kaino da adu section bam di thoi akogi cm daga anoba biometrics ka kaino tawdana lephan ngriba ka doriba mayam punbi ganuga hai section thurang sing du dia kangai cm na hai bagi mathakta tai doctor sing na tai tai ngarang khabar da yawi rajbhavan da koi awareness pangthokki gai do madudi yari ge koi madudi khabar da karida radio da karida hai sung do mayam na chu yari ge inbi basi natana masigi matang da di thodo amna karino koi na hai do bai koi da yobi rak ta bai kuram jaba hai tar mapu sembi ba mapu da kuram jaba ni masai da karino koi na kano to do yari ge di section bi ga do ni hai ba sing do mayam na su masidi soidana tawbiyu hai ba si tatana kari hairu ni masista ama makhata na kogi chief minister na thami wafam si koi state la sida corona virus si yortana bagi section thorang lokapasi yamna mathok tai miyam na su hena section ba mathok tai habagi wafam si thamak pasida mamang da thokiba thodong ama haiba tare maroina section thorang si state sarkar na lokatli harga so mamang da thokiba matam da jiribam da kogi doctor masing doctor se leram da buduna magi health worker na oina torombi wafam si tamo thokiba masiga chamana na ngarang si international border oiba more da duty taiba doctor sing se rotation da tobiram bai tai tariba doctor singi marakta amana puhoraga amana suti lawgumba chathoki bugumba tobagi thogdo ama ka mari leina na mafam sida check toribase male health worker na toy habagi wafam ka processing de yaw bai bai simisar na tawriba appeal siga mafam de section thorang lokali buduga di khara makai di khena bagi mamidi ta tam kai tamen masine akoi manipur da akoi gi sarkar gi maikai de lenga ki maikai da gi mantri singna kari singna angam mathau officer singna haibadi faja haiba thabak oilandi amta tawdaba aduni da nasai gi puksel seng ba hito puksel sengna ai sumain tawda ga di si haina akoi gi jiri da hospital chobum sadana leire akoi ujare building do yam chaung nai phajana infrastructure kari awala pa kari waliba staff kari waliba kai do ba haiba du deida pungning changdaba ala jiri da hospital lam no sagre
ai more da khoi adu tawri gai more da kana personal kana deploy tawduna kari tawri gai du di sarkar na yeng da ba masai gi tv da adegi media da kari da khabar da hai ba da phaja ba di hai ba aduga manung da di adum iho ho bogi mawong do sikak semdok poni darkar leris mana hai ba du na yade ba section thorang gai si akhoi isana tawjagadab ne ba adu akhoi gi di akhoi lamsi da di loina makta shoi yengbiu angang sing akhoi gi bazar da challi ba angang sing sina naha khangde ahan khangde sina masana kai mum chare ne akhoi hojik langchek kadui ne ba magi rapper do chocolate ba isa da pijare ba isa gi chocolate wrapper sa akhoi bazar mun kai langchek tui no adagi yamna pangai hai bai wani kwa ithel lagi kana go ba hiker ma hai jare ma pan de akhoi langbai chat matam da khongna yam sam sang sakal ano bulam da chala de ba ano ba town gum ba kai do bu da chala de khongna yam sakal le ba kwa kai thil dagi akhoi bazar waheng le kai bau lak se ba marak ta ai ma pan thung ni kai thuk toi no manipur si kai sunat ta bodi wane mase ekte yang du mi gi lega konsang da chatlaga changaga haijillaga ma pan thuk pan adu nupi angang sing da de amu kari problem moi ni somba ja akhoi gi leibak se da de pangang da ngang ba akhoi tawi si kari no gai haijini bazar mrung de rapper ma ai isa da pizza de chocolate ma ai krai lang sektoi no ba dustbin na ma leibra ba krai da dustbin le ge ba sini manipur da toi se aduna ngasai corona virus ka mai le na ba da adu gai cha masi de asobi ngakte ne chingung da habji akhoi gi chi da de ba doctor sing aduna leiba hojik chalu ga di sport verification tawru ta ga di kanam le mo 80% almost more than 80% aina thada jabada fail oram gane sini masi ko han bina sarkar na chap saba thodang do lobi daga tawi basi adu natri ba ni soi oro yam ngai ji damo tamone thambi bi ma tungi na usi sakar sna gi pause sing da media da kai da haibi mo ta taboina pangthok podu yam na maru oi adu ga haiba leina asi akoi sangak tanaba section thorang locally hairaga su maru oi ba mafam sing da local section thorang asidi kidan section bagi apamba phongdok podi tamo makata na usise ngarangi kogi MIL thokpa thokdo kogi class 10 gi exam loibun mi ki MIL gi subject si lilong higher secondary madrasa da yam chaw irang ma thokre loina na question leak oi habi wafam se desam gi aims kan tami wafam se da mo kamai yeng kidan masi akoi hujikta gi nate yamna akoi na khangjerak padai hai tare akoi mamang da baudi ta da badon to ya ahal lamman sing da sum hangjabada koi matam manipur da akoi parikha center se maru oina metric adai akoi matam na di class 8 c MSLC na middle school living certificate na competition nam lerame education department na law madu pass to di class 9 ka ba yaramde yam lubo parikha ne madu ga se akoi kana gum satra sing ji haidopa akoi khungang khuya adagi ching daga parikha ming challaga parikha thana metric ta su adudi hojikti tawnadra mane adubu hojik su to ngai akoi gi lam da college mayamam lagi maming pandris college sing da chumnagi akoi gi isa gi laikai da sudom lena angang sing college tammi gain BA tammi gain college din no to su kada kadai da ming chalamni amada tawraga ma graduate pass to kodine sumain tawdana handak akogi lilongi wafam jida lilongi wafam tingarang nahan akogi social media da amma ugi akogi compass ki box ta kano tawraga tawba mukha utki mobile yaramba ma adu tawgre adagi kano chingi mafam amma gi ni hai chingi woram da bu sai karino akogi hojik 12 kirak 10 kirak exam manung sida manung da boy ga pusil le harga copy book ka pusil le harga oja sing naga tawrga mating pangaga sin ko tawu yaw masi di moral kainoni adu yam serious oi bo kainoni yamna akhoi gi khunai sida yamna tin yamna sathi bo jamam ne masi yam pusil sengna maru oina lengang na adagi oja sing gi responsibility che khunai sida akhoi gi hawre iba mirol sing da oja gi jingna low bi ga da thodang se yamna masak khangbi ba tai
ngarang gi thodok se sida chief minister na khogi yamna pen da bagi wafam su phongtoi magi statement da khogi lenga asna pakhali ba khogi quality education leina bagi khogi saliba process sida yamna disturb tawba haita aid ba pi ba aduga thawng asi yam chakhat bi mongni ga hai bagi wafam thamba sina maram wa kan ngarang gi lilongi oiba thodok si kari makata na thokna ba kari section thorang paikat pa matung thokna bagi kari tawba da ka le bagi maroina thoiba thodok si tang board ki flying squad kangu na mahiroi ma tan thui hai bi wau dane ngarang gi madrasa da thoki ba thok se sigum bagi post se matung tan thokna ba kari tawbagi mathok ta bagi tang akoi gi kaino ni angang di akoi gi mai khang di ba angang na mai ki de do mai khangam tai aran ba tawri singsia aran ba akoi sumaina tawba ya de ko hai ba ma khangam tai ba masi khangan bagi akoi khangal li hai bagi kaino thoktri ba hauzik manipur da tawri si akoi mamang ngai de hong na yengbiu sathi ba mamang de koi taja gare migi macha nungdin da pammaga leijai du makok ta utup na chaitup na thumo sana thakhi bai thodok lai gare hana su na ba kedo toise mase adagi kari nupi angang da katukaran katawri ba kedawri ba mayam je hojik yengbiu question leak oi bage hojik chu la ani hogi ba da thokre mim ka phare follow kari legre mi do hojik jail da leiribra magi mathakta kari action lokhatana court karamba kya case chathari kaidori akhoi khangde masigi media na lobom thokpa thodang su lodri follow up kari kano leite akhoi di mase kano ni akhoi gi thana gi da su ngai adu suspend tawre suspend tawgi bodu kayam koina tha ani da hanjing grabra ahum da hanjing grabra kari tawgre kari punishment departmental kari kano tawgre chairak pi gre kai akhoi am ta khangde achini aduna masi ngasai gi chairak pingam thoye akhoi gi ain na yaba mongda kari satra sing do tantu khotong ne mapun sigi manipur da natana atai lamda larik ai ba se any board amada university amada ming chanba yada na tantu khotong adu itari akhoi sumaina tawba yade na hai ba se masi khangan ba madar ka oi ba aduna ne akhoi question leak oi re 11 gi da thoki da ngai re do handak su oi re apha ba de irai lai ba wani che desam na ngarang press meet tawdana adu hai source am phangi na source tu kadai no thi tare adagi source tu kadai irai lai ba posak ne ba social media de tholok pa oi re ichau chawna akhoi gi cyber crime gi branch hang da department hang irai lai ba posak ne ba phagadavni aduga matik chaba punishment ain gi meing da kadai ba wo kari lo madi leina leiba ke adu piraga da tawdong ne ba phare haraga tokpodu nate ba masidani aina yam kan maru oina media jing da akhoi gi miyam gi oina thodang lahon janingi che nan phagi mi du kari taw khage khata follow up se khangam sange khangan bibam jange natraga di phare haraga nongni lega maru opang jing marak ta tin na mayum da nungai lem ta odi phaba du kari darkar lege tamam adu ki huziki question leak oi habagi desam ga aims kana putho iba post ida khogi bosem na su season ba hori habagi poti statement thoi aduga ngasi si khogi mari leina ba education department gi oina collaboration topagi wafam sil lei adubo matung da thokna ba khogi yam 11 gi question leak oi gi ba choba scandal na makhak leiringai timing sida class 10 lesdi mairoi sing gi achoba khogi pal makhak langthokna na bagi matung gi future career sem na bagi oi binina masi thokna ba si kari section tawrang lokhat bagi mathok ta bagi ta haibe section tawrang ba ang su haijeri do sap sana thigadam ni moina bosem na extra kano tawna na ba honari na irai lai ba posak ne police ta chalo kano tawro FIR kano tawro file tawro aduga thielo phalo matik chabado makoi sarkar da haijab tare mari leina wo authority sinda oja chinarame mad terminate taw tare छात्र में मपुनसी लाइक परीक्षा अमुक थाब यादना सूब थोहन तारगदी ngasai angang di mai khangdaba angang na mai ki de do mai du khangam tae ba mai du spiral ga sai ba khanga kanda ne ba to ka toise natragadi khoi yaro aduni masigi remedial action nai bo adu natana kaimta leite appropriate action and punishment
हाइबसी नतना कइमता लेते याम नुंगाई से मखा ताबा वाफम सिंह अखोई खना दिंगे मांगोय ना अतेम ब्रेक अमन लौसगे ब्रेक के मतुंगदा बांग्लादेश की सिलेट लेबा मणिपुरी राजबारी ngak sen bai matou tare haibo wafam sing yauna tonga tonga wafam sing amuk nei sage aten break amtang lozage lamjingbatomtv brings you a brand new fare chart for wedding packages. Package number 1 within Imphal city area up to the range of 15 kilometers for 6 hours at rupees 1,800 only. Package number 2 outside Imphal city area ranging from 15 kilometers to 30 kilometers for 6 hours at 2,000 rupees only. Package number 3 outside Imphal city area beyond 30 kilometers for 6 hours to 8 hours at rupees 2,600 only. For details, suggestions or feedback, please contact 180010275959 or 8794613154 or visit our office at Nagamapal Rims Road near Nityananda Mandir. ब्रेक की मतुंगदा अमुकन तराम नोक्सरी तम मखताना खोगी सेकमाई तुरेन दा खोगी नियम काइना नुंगलंगोई पेक पसना मरम कान दा तुरेन सिंग मोसिल हाइबगी वाफम से हुसी याम कन्न चाउना लेरी थोबान तुरेन की सिंगी मचू से ओनसल ओलकपगी वाफम सिना मरम कान सिनब याद्रे हाइबगी तोंगा तोंगा थौदोक मयाम लेङै चेरक्सिदा अखोगी सेकमाई तुरेन दा नियम की वांगदा नुंगलंगोई पेक पदा चेनब मियोय खरा तरा मुफारगा फाइन थियन क्रे हाइबगी पाउसे तोंगा तोंगा पाउसे सिंग यावरी मरुइना अखोगी कंस्ट्रक्शन साइट लेरिबा अखोगी कंपनी हाइबा तारे मरुइना शिवालया ना कंस्ट्रक्शन कमिटी कंपनी की मियोयसिंग यावना अखोगी फार मतुंगदा लुपा लिसिंग यांखै की फाइन थियन क्रे हाइबगी वाफम सी फाइन थियन बदुदी राम अराइबनी मागिदा थोदोंना यादे हाइबगी पोतुमदी खंगनबगी थोंगसिमदी अफबनेनि खली तौबदबो नियोंगी वांगबदा असिगुंबा नुंगलंगोई पेकपसी मखाताना थोक्तनबा अखोइना करी सेक्शन थौरांग लखोटपगी मथौ ताबगी मरमदी मणिपुर की ओइनदी लैबा तुरेल अनि अहुम असिदा यामना डिफेंड तौबा पोनिना इसिं थंगनबा इसिं मक्ता ओइरसु तोंगा तोंगानबा मियोय खुदेमना सिजनरिबा पोसी लैबा तुरेल अनि अहुम खक्तंग ओइबनिना मसिदा अखोइना हेक्ता फारगा फाइन थियन बसना तुंगकोइना सोल्यूशन पुरकपगी वाफम सी ओइबरा दु खतंग तमे मसे ngasi ngarangi wanate thobal turen lok lawa kuire chahi akoina social media ji adum hek tholakpaga adum khangjare hai tare masai ja thobal turen gi maram da kari daga taunareba unariba de koini chin isana chatlaga su min na chu ujaraba ado so koire gi lengoi pekpagi nung pekpagi sa masi akoi gi sarkar na ngasai gi akoi gi मियामगी ओइबा थबकसे पुक्सेल सेंगना तौदबा जे त थोलकपा मा थौबाल तुरेन गिदी थमगी जे आइना खंजरपदा आइना कयारकसु मसिगी मरबदा इजु इजगरे हाइजु हाइजगरे कोई थोंजाव रोकी अखोगी बिसेनपुर गी जे थोंजाव रोकी सेइस द नियम काइना गाड़ी थौजलगा लौरिबसु नुंग मचा मचा लौबस सेइसताबा बोल्डर मचा मचा लौबसना मसिना मतम ममदा लोकताक से चाही खुदिंगी लौ संगम अमरोंगी चांग द हे फुंगल हलमे हुजिकसु अदुम कनो तौरे मसिदि पुक्सिल सेंगबा मियामदा अखोइना तौरिबसे अखोइगी ओइना खुनाइ लेबाक्सिगी ओइना मांगजबनि हाबिजा खंगनबा अव चप चाना मखोइना सरकारना
तौहिबम थोपदो चेक्सिना मसिदगी अखोगी मतम असुक फाव थिंगबा गाइसे चप चाना थिंगननबा कैदौनबा चुमनगी गेट अखोगी अंडर हैंड बैक डोर द पैसा खरा लौनरगा तोपदो नतब पुचेल सेंगबाजिना कोई पिसक पिकपनी सरकार न तौबिगे गाइन खलदि याम फजन तौ या जामिदा अदो तौदबदुनी लोइनमक अदुना ngसाई मरी लेनरकदोइसे मेट्रिक त सिनबा यादबगी फाबगी ओजा फुइगा हाइचे अदुमबा छात्र सिंगदुनेबा अदुना मोइना पास तोरगा कॉलेज अराप कॉलेज अमदा मिंचनजल बीए नि गाइन थोरकदोइनेबा मोइना अमुक पैसा नुक्सा जी लुपा लाख 10 कुन कुंथ्रा मागी लेजबय मतुंगिना तोरगा पुलिस डिपार्टमेंट द खंदे ओजा ओइबदा खंदे अमुक थोरकदोइने फॉरेस्ट गार्ड ओइबनी खंदे अमुक थोरकदोइनेबा अदुनि तोइसे रोटेशन सिदा अदुना मसी होली अखोइसे मरु ओइना मसी ख्वाइदगी होना सिंगदोकदबदी एजुकेशन हौरई आंगांग सिंजा मसीगी मोरली फिजिकली करी लोइनमक सेमदोकपसे ख्वाइदगी फर्स्ट प्रायोरिटी एजुकेशन द पीगदौ मसी खक्तनी याम नगाजिन तंगाई फदना खुगी हुसिकी वाफम सी थोक्तनबो होनबा मतमदा सरकार असिनसु चेक्सिन थौरांग लौखटपी महुत मथक्ता अखोई मिसम प्रजासिंगसु हेना ज्ञान ताब मथौता ज्ञान ताब हाइबसी मरुइना एजुकेशन दम डिपेंड्स तवी हाइबी वाफम दिन ताम थंबीबसी ताम अतोप पावमदा कोई लमजिंग टाइम्स बांग्लादेश की सिलेट लेरिबा मणिपुरी राजबारी ngak sen mai mathau tare haba ipsa gi pausi yam moi mayek seng ato to pausi singsu yauri adubo मतमदा मणिपुर पालंबा निथौ तोंगा तोंगा निथौ संगी हाक्तक कोई बांग्लादेश नतना तोंगा तोंगा स्टेट सिंगदा कोई मणिपुर की राजबारी हांगंबगी मफम दुदा लेरंबगी पोसी कोई इतिहास ता हिस्ट्री द मयक सेंग तोंगा तोंगा मफम सिंग लेरि दुबो लेरिबो मफम सिंग असि सेमजिन बिदबगी पाउसी बांग्लादेश नतना तोंगा तोंगा स्टेट सिंग सु लेरि मसी सरकार सिनदी मतम मतम गेबा कोई मियाम तिन मफम ददी लेरिबा राजबारी सिंग सेंगो कनि केना हेता हाइबी वाफम से लेबा दुबो येंगसेलु मतमददी इहो होना दुम लेरम फिबमसिना अतोप स्टेशनगी मियांगी मांगददी खितंग इकाइलब तोबी वाफम सिमुंग लेबा करी थमिंग तम बसे ngasi ngarangi wanate kuire sahi 13 kungi mamangdagi masi Bangladesh ki gambir singagi kai monuments remains singse koi oja mutua bahadur na magi team na he chatna mana lanai wona सरकार स्टेट गवर्नमेंट नाते तौदना तौरपसे मसी तौबम थोपनी कइनोद मसीना अखोगी बांग्लादेश ता हुजी मैतै लिसिंग 30 अमा करी अमा निफु अमा लैरिबसे मखोगी ममाय ओइजदोइने मखोगी कनो ओइदोइने अद बांग्लादेश की दी लाग अद ngasi खक्ते इफ्साना थोले न लावबै वाने मसी दे अखोगी कुइरे मसीगी मरम दा हारकपसे असिगी वातोकसे मणिपुर सरकार इसिन तौरिसे अखोगी राधा कुंदा हारिसे राधा कुंदा से बोरो कुंदा है ना गंभीर सिंह महाराज ना मतमदुगी हुंडी द लुपा लिसिंग निपान छिरका लुपा लिसिंग निपान से मतम गंभीर सिंह है मतम दुदा लेरगा अखोगी अचौब थंबीरमेबा अचौब कनोने लाइसंग मंदिर मांदो करी करी थंबीरमेबा अदो ngasi di mafam marang khangdre madugi matangda कनागुम्बा खरना हौगिबरा कइनो मोय मरु ओइनादी मोयगी चारोन सुरोंजिंगी मनुंगदा तौदना चुम अमा अमा तौबदगी अखोगी अतोप मिटोपना तौगिबगे मासे अखोगी प्रॉपर्टी ओने स्टेट प्रॉपर्टी ओइना थमगदौने ngasi सिलोंगदा चटपियो अखोगी मंत्री मंदोसिंग लोय खंगमगनी नागालैंड की लम लेर पोते अरुणाचल प्रदेश की लम लेर पोते मिजोरम की लम लेर पोते त्रिपुरा की लम लेर पोते अखोगी मोगी मिजोरम हाउस अरुणाचल प्रदेश हाउस नागालैंड हाउस ले अखोगी दी हानदगी लेजर अबनेबा निंथौना लेबा नते अखोगी सिलोंगी राजबारी सिदी स्टेट दरबार ना मणिपुर स्टेट की दमता लेरकपनी चुराचांद महाराज की मतमदा लई हाइबै वानी चुराचांद महाराज की मरनाई पैसाना लेबा नतेबा सिलोंगी मसिगी मरमदसु अखोई फोंदोखरे अदो ngasi करी वरी पूरा मौंग अमनेबा मणिपुर सरकार से जामनेबा अदगी इनक नकना दिमापुर द मणिपुर राजबारी लेरमेबा अदुसु मणिपुर द ब्रिटिश ने हेक लाकप मतमदगी कनो तौरेसी अखोगी स्टेट दरबार की अयाब लौरग लैब ngaktaनेबा निंगदौना आई पैसा लेरकने त लेरकप नतेबा मांगरे
Dimapur Rajbari Manipuri Rajbari maming di khiji lairi ahalaman khara khangi ago Rajbari ki se karam main to no yodhoki no akoi khangi adegi kano Guwahati pumang mangre Rajbari maming da ngai aure kano leitre summa mayam ne masi pusil Manipur sarkar se atai ga manadi akoi na yamna tawhanning ba makoi na tawwa yaba ama bau tawde adegi akoi gi kano singsu अखोगी ऑर्गेनाइजेशन सिंग करी सिंग इप्सान नगल कनो तौर इदो मादो मोइना चलो थेनरे लाउवानी अखोदी लाउबो कुइरे अदा थबक ओजा बहादुर होय करी होय इतत ततना अखोई मरो मपांग सिंग चतना मसीगी तौनी सरकार न तौबिमम तोय मसे अखोगी लैबा राजबारी सिंगसी हेना फजहनबा हेना फगतना थंबाइबसी सका सिगी मथौनी मरमदुना बांग्लादेश खक्ता नतना लैरिबा अखोई शिलोंगदा लैरिबा दिमापुरदा लैरिबा और गुवाहाटीदा लैरिबा राजबारी खुदिमक्सी सरकारसना येंसिनबगी मथौ ताई हाइबि वाफमजने तामो थबिबसी तामो मतम से लोइसलकपगलोना तेंतकना अखोगी हनसिंग हाइबा अखोगी हाइंगांगी असाइदा लैबा चिंग अमखकी एरिया सी मैते मसु मुस्लिम की एरिया ख ताइनफमदा लैबा मफम अमनी हनसिंगदा मफम हिरम अमतदा थौरम पांथोकपिगनो हाइबा काइरंग मुस्लिम की वाफम मखक तामो तोंगा तोंगा पाउसे सिंग याउरी हाइबा मफम सी हानदगी सही खरगी ममांगदगी सु येनदना लागा लैरबा मफम अमनी हाइबा मफम सी काइरंग मुस्लिम ना मखोगी एरिया नि हाइंगांगी ग्रुप नसु मफम से हिंगांगी मैते सिंगिने हाइबगी वाफम ख चाहिएनबा वाफम अम लेबसना कयंकांदा पामदबा थौदो थोलक ओय हाइनिंगाय लेते तमो मसी थोक्तनबा करी थौरांग पाइखतपगी मथौक ताबगी थौरांग पाइखतनबा जे मसीगी मतंगदि अखोई मसेल नुसिनबा पुन्ना लेबिनबनि पिखरबा लमसिदा अमना अमगी लाइनिंग इकाई खुमनमिनबा अखोई स्वाइजिदा तौइना अमना अमबु खुन्नबनेबा मै अखोईगी कनो करी करी अदु निंग कांगबुना अखोई गौर हिंदू सिंग चैरे अदगी कनो सिंग ना अदु चैरे अदा चौरे अदगी मैतै ग पांगन ग कदौबगी खन्नदुरिनो अखोई इचली ना ओइना मिगी लमदा अखोई चीनागी मनुंग चनब करी करी कुंडाबा अखोई हिंदू कनो मयाम लाई खुरम चलिसिदी करी परशुराम कुंडदा अदगी से कश्मीर की कनोद अमरनाथ तौरीसीदी हौजिक मोगी टेररिज्म की करी लालौबी खरा लेबदुदा खरा सिक्योरिटी खरा चेक्सिन तरांग तौजबवानी हानदगी तौजरईसीदी अखोई सिदसु व्हाई नॉट हाना चिंगैसे अखोईगी पुवारीदी हाइजरो अखोईगी लीजेंड सिंगदा मिथ सिंगदा सागुनरप चिंग अमनी मसेजदा अमसी अखोईगी पांगनगी लमनी अदुगी लमनी ना थीनबगी दरकार लेते रेस्पेक्ट तौगदबने बा अखोईगी दी रेस्पेक्ट तौनदे रेस्पेक्ट ऐसी लेते रेस्पेक्ट अमन अमबु रेस्पेक्ट लेतारगदी अखोई हत्तागी लंबी सिदैसदा श्री गोविंद जी की कनो लेरिमी जिरी गोविंद जी की दमता छिजरगे अहल लमन कोकथोंग लेरिमनी असिना नुंगती की गोविंद जी दर्शन की दमता चलिबा लम्मसिदा सोरोक मताइदा नतब मया नंगना संसार योन बहुनबरो मसी रेस्पेक्ट अमन अमबु रेस्पेक्ट तौनदबनेबा मसी तौगदौनी अखोई आईगी पुक्सेल सेंगबा आई मसी मयामदा कनोदी अखोई अपील दी अखोई मसेन नुंगसिनगदबने पिखरबसैसा अखोई अमतनी हाइबा खनबग लोइनना अमना अमबु इकाई खुमलजना हन्न सिंगसिदने पांगन सिंगसु मखोई ग मरी लेनबा थोरम पांथोकससनु मैतई सिंगसु करीनो मखोई लाई खुरम कईदबदो पांथोकसु मैसैस अमना अमदा अखोई लमनी अदुनी हाना थिंगनबसे मसी अखोई मसेल नुंगसिनद्रे हाइबा ताकपने मसी नुंगसिनद्रबदी अखोई पिखरब लमसिदैसदा हिंगमिनबा यारोय हाइबसे मसी मतंग आई थमजनी ओके तंगाई फदन लमगे वाफम नतना अखोई मसेन नुंगसिनबदु हेना मरु हेबिगो वाफम दिनी तामो तबिरबसे तामो मतमदी खरा मखैदी हेले अदुबो यामना मरुइबा पाव अमख अखोई अरुइबोना लखोसगे valid authorization yaudana rehab center salairambada MHRC angak pokre habagi wafang ka tamunaron thodanggi pause de yauri kogi laiba Manipur Human Rights Commission gi acting chairperson khaide manina lucingba team amana surprise visit chakanda kogi tonga khar mayam phangi aside laiba rehab singsi kogi restart tawrumdana
चलाइरम खर थेंगनरी कायना हाइबा ममिंगसी खर वांगोइदा लेबा अदि समरोगदा लेबा रिहेब सेंटर खरगी ममिंगसु यावरी अदुबो लेबा रिहेब असिदि खोगे कैगुम कांदा निसा गुम सिनरबा मियोइसिंगसी भाब ताहन्नबनी गायनगा थमैबा रिहेब सिंगसी यामना मरोइबा पोल अमखक ओय अदुबो हाइबसी खोगे रेजिस्ट्रेशन यावदना चलाइरम पोसी उबदा अंगक पोय हेबसी मरी लेनबा डिपार्टमेंट सिंगना येंसिनमै मथौ तायनदि खली तमो कई थमे बस द अखोगी ऑनरेबल अखोगी चेयरमैन अखोई ह्यूमन राइट्स की कनोसिदा अखोइना थमजनिंग थी रेस्टार तौदबा प्रॉपर अखोई रेस्टार तौदना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यावदना चलाइरमी हाइबा सेंटर सिंगदो कयाम कायना चलाइरमगे सिने अखोइ खंगजनिंग नियम चुमना तरोम तारदि व्हाई नॉट रेस्टार तौदा मतेंग पांगबिगदो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पाइरे चे चांग पाइरे हारगा अखोई चुमनगी सरकार दगी फंगबम थोकपा फंगबा याबा पैसा कानबदंग लव सेंटर दे खंगदे स्टेट दे खंगदे लौरगा नियम चुमना तौदबो मयाम अमसु लेरमगनिना मसिनी अदुना रेस्टार तौदना चलाइरिबदु चलाइरिबा मीदुगी मागी इंटेंशन दु करिनो काहेबसिजु खंतोपा मचंगी मा याम नियम चुमना तरोम तरदि व्हाई नॉट कैदोगी मंगोंद रेस्टार तौननब चे चांग फंगननब अखोई लीगलाइज तौननब मोइने हेन मतेंग पांगी दौनी अखोइना तानिंगी दि कनो दु नते मा रेस्टार तौदना चलाइरमे दु नते रेस्टार तौदना मथोंग मरम खंगदना पंचाई चल पंतौ तौसिलमे हाइबा अमा नत्रगना रेस्टार तौरगसु मथोंग मरम खंगदना नियम लाना चथरमे हाइबा अमा अदुनी रेस्टार तौरगसु याम फजन तौरम तारदि इनकरेज तौबिगदौ मसिदा थमजगे कइनोदा अखोई खंगदे रेस्टार तौदरे हाइबदुमदि खंगे अदु कयाम लाना कयाम नियम चुमना रेस्टार तौदना रिहेब सेंटर अमा चलाइबा आइसे आई मदुदा याम कायना कइनोदा सेंटर चलाइबा आइसे पिसा याम फंगबसु नतेको अदु माना तौजरिदु करिगिनो हाइबा चलाइरिबसिंदुगी मागी वखललोल कइनोदु खंगबा म दरकार ओय खंगदनदि अखोइना मसी कनो हाइरुबो करि ngамगनि रिहेब अमा सलाइ बाइबसी रेस्टार तौबा मथोक ताइ कैगुम्बा रेस्टार तौबदुगी प्रोसेस तो खरा मकै असोइबा नता अरानबो ओइरम बत तारगदि मदु अखोइना सोमथोकपिबा अदु रेस्टार तौदना कैगुम्बा सलाइरमबो ओइरगना करि तौबगी रेस्टार तौद्रिबनो हाइबदु अखोइना कुपना थिजिनबा अमरोमदा हाइबा रिहेब सलाइबसिंग असि कनाना येंसिनगदगे हाइबदु मरि लेनबसिंगना हाइबा रिहेब सेंटर सिंगसि येंसिनबगी मथौ ताइ तौबदबु लेरिबा मणिपुर ह्यूमन राइट कमीशन ना येंसिलिबा असिमदि फै तौबदबु करी करम तौरगा हाइबा रिहेब सिंगसि रेस्टार तौरमद्रिबनो तौरगना करी वालिबनो हाइबसि कुमना थिजनबिंग मथौ ताइ हाइबगी तामोना थम्बिरि वाफमसि याम नुंगाइसि ngasi ayukta phongba tonga tonga pause singi ahan bulai mai de yaw maroi ba pause singi matang da khogi thagi se phong sana thongi edita manindra konsam na tonga tonga wafam mayam ma phong tok piram da tamo mong khoi leitana thaga phong sai ngasi ge oine di TOMTV ge the morning talk raising the voice miyang tabiri ba khwai punom po amukana kurumjari